Bismillahirrahmanirrahim. Given the first term of an arithmetic sequence is -7, the sum of the first 8 terms of the sequence is 28. Okay, so dari soalan ni, kita boleh keluarkan the first term kita, A adalah -7. The sum of the first 8 terms, simbolnya adalah S8 and then equals to 28. Okay. Okay, ini adalah dari topik arithmetic sequence dan formula yang diberi dalam appendix untuk arithmetic sequence dalam final nanti adalah formula Tn and Sn. Okay, nak kenal formula arithmetic sequence ada simbol D. Okay, D kecil. Okay, untuk common difference. Okay, question A. Find the common difference of the sequence. Okay, oleh sebab kita diberi maklumat tentang S, so kita boleh gunakan formula Sn. Okay. So from Sn equals to n over 2 times 2a plus n minus 1d. So n kita gantikan dulu dengan 8. Okay. So S8 equals to 8 over 2 times 2a plus 8 minus 1d. So kita boleh solve dulu 8 over 2 dengan 8 minus 1. So we have S8 equals to 4 times 2a plus 7d. Okay. Right, next kita gantikan S8 kita di bawah S8 gantikan dengan 28. And then A kita gantikan dengan -7. Okay, so now we have 28 equals to 4 times 2 times -7 plus 7d. So, untuk kita solve ni, kita kena follow board math. Okay, so kita solve yang dalam bracket besar. And then jumpa darab ni. So, kita solve yang darab ni. So, 2 times -7 dapat -14. Okay. Okay, and then yang 4 ni darab dengan semua sekali. So, 4 ni kita boleh move to left hand side jadi bahagi. Okay. So, 28 divided by 4 equals to 7. So, now we have 7 equals to -14 plus 7d. Kita sekarang nak cari common difference ataupun nak cari d. Okay. So, yang -14 ni kita boleh move to left hand side jadi plus. So, now we have 7 plus 17 equals to 7d. So, yang kiri ni, tambah ni kita solve dulu. So, 7 plus 14 equals to 28. Okay, kanan still 7D. Okay, kita nak D. So, hubungan dengan 7 darab. So, 7 move to left hand side jadi bahagi. So, now we have 21 over 7 equals to D. Okay, and then kita tekan je calculator. So, D equals to 3. Okay, 21 divided by 7 equals to 3. So, untuk D common difference ni, untuk jawapan akhir dia, awak letakkan D belah kiri. Okay, and then equals to 3. Okay. Next, B, find the 10th term of the sequence. Okay, so kita ada maklumat 10 term, so kita akan refer formula Tn. Okay, under arithmetic sequence. Okay. So, formula Tn equals to A plus n minus 1d. N kita sekarang adalah 10. Okay. So, T10 equals to A plus 10 minus 1d. And then kita solve 10 minus 1 equals to 9. So, now we have T10 equals to A plus 9d. So, kita gantikan A. A kita adalah -7, D kita adalah 3. So, now we have -7 plus 9 times 3. So, kita solve 9 times 3 equals to 27. And then ada -7. So, we have T10 equals to -7 plus 27 equals to 20. Okay. So, ni jawapan untuk T10. Okay.